Assalamu alaikum урматтуу туугандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге сатыла турган 2 токту 2 кой көрсөтүп беребиз. Биз кайрадан Карабалтада. Бүгүн жаңы партия келиптир, көрүп атасыздар. Жаңы партиядан сатылат. Кызыккандар көрүңүздөр. Сатыла турган мына ушул 4-өсү бар. 2 токта мына же быйылкылар, былтыркылар мына 2 кармап турган. Улар козулар, быйыл козулар. Быйылкылар, а? Жүндөрү 4-өөңкү тең жакшы экен, а? Өтө. Өңү түсү, жүнү бит бар жок. Зың. Так, мурунку партиядан не калды, не кетти? Мурунку партиядан бир эле коз калды. Светлый калдыбы? Эмне светлый далбады? Каганы кеттиби? Onun basını keşer basını. Basını? Şunu turat aldık. Satıla öyle oldu. Satıla öyle aldı. Oldu. Mına olordan başta öyle. Can kelgen svejler eken. Ökönten bir sürçü. Bir çıkar sürçü kana. Gün tiyip turat bunlar. Cünü. Bizden kaçtarı. Tak sarı bir kas menen eken. Körüp koyuңuzдар. Kuyruklarına tik açık. Zirkala deysin ne deysin. Bu ne toğulak kuyruk desең daha bir başkaça eken. Bırak Koşkorga sekirtirgen ete zor kuyruk eken de. Kazgaçkarda sekirip kayar ettik. Жақсы, bunun жүні жақсы eken, öte жақсы eken. Жүн деп, taza жүн mena ушул жүн. Так, быйыл козулар да 7-8 айлыктар, а? 8 ay olsa gerek. 8 ay var. Doğru. Ne ol kozu? Bunun da ömrü okşun klas. Kuyruğu da hoş. Bunun da cünü şotka ağıra eken, ha? Ne kulağın emek ili alıp durdu. Omurun çilip etti. Kaçan sizge gelip oldu? Oo, yeniden oldu. İşine sevmez alayım. Şöyle. Meyle mi? Yakındaydı demez. Öngörü, baş, tumşuk. Ököten жақсы eken, ha? Taş tengel eken görünüşünden. Ova. Kançadan koyuyorlar bu ökön? Ökö 45 bin. Ökö 45 mi? Ova. Şunda 22 jarımdan bolup kalat, ha? Boşatoslar kanda koylardı gösteriyoruz ben. Bu ökönü gösterip dur. Boşat. Ökön bizden çeç karımsa? Ökönü 45 bin soğum deydi. Oldu tuğanlar. Buna gördüңүздөр, ökönü da bir ret boş жүргөндө көрүп алыңыздар. Bir iki toktu gelgen okşayt da sizge. Al kalabı satılbay. En çekede bu jak çekede turat. Kana baştaylı. Munodan baştaylı. Kulağı uzunuraqtay көрүндүрсүн байланып турганда. Канча экен кулагы мунун, жалбырак кулак? 20 чыгабы? Koy özü munda kança tiş koy eken? 4. Öpeten 4. Özü en küçük kuyruk uşul kuyrukta özü, ha? Kuyruk. Başka jakta kanda hem paka çüyde uşul bolup atpay be. Mınдай kuyruk. Biraz açık. Mınдай içi ünkür bolsa jakşı da kuyruktun içi turabı. Koçkor sekirgen удобно дейт. Koçkor sekirgen мындай басылат, мына басылганда мынтип ачылат. Эми сен мына койчу. Ширактарын көр. Бүт бар жер. Зың да. Ben daha öte kara olursa bulmaya kaldı. Sözünü açık için. Satış kıyım eken. Al satat deydi emi bırak klient kusuna karab albasan da kıyın tura. Ötpey kalat da var. Bardığıyla rahmetli aytat. Tak başlayalım. Tişini görelim. 4 tiş. Gördün mü? Boyların ölçegen emez. Çok. 85 k boy. Var. Ondan büyük emez. Ondan büyük emez. 85 işin tegereginde boylardan var. Bul kança tiş? Bul da ne tapış? Teng mi eken ökö? Tak, bunun kuyruğu da jakşı kuyruğu eken, ha? Kuyrukta aytmın. Cündü aytsan cündü tazalar. Şu bunun staba çok jakşı koylarda alıp gelmiş. Tak, boyları okşoş, aksızlığı var eken butunda. Könükünde. Biroq öte dele strashny çoң aksızlık emes eken, ha? Har kim har kanday bağlayt em. Tak, bulardı kançadan koyuyoruz bağlarını? Bloko 70 bin. 35 binden, ha? Ökö 45, bloko 70 bin. 115 bin bol kalat. 4 ösü. Sen mal koyatan mallardan mı bunlar? Yaş desen yaş, 2 yaş. Durau? Mağa bunu vergen adam bir aydan öttü. Bu Koçkordan toqtadı. kışta var 2 yaş bola oşonda köyten. Joje 2 yaşta ular.
1-2 жашка жетпей 4 иш жарат да негизи. Уже бирди тууган койлор, а? Булар бизди тууган койлор. Кочкордон токтоду. Бир кочкорду видеолорун, сүрөттөрүн көргөздүм ага. Линия кандай кочкордон качыптыр айтпадыбы? Сүрөтүн эле көрсөтүп койду. Сүрөтүн эле көргөздү, эсмен чыгып калды линиясын. Эми айтып атты эле бирдеке. Жакшы эле кочкор Бирок койлордун өзү жакшы койлор. Сонун койлор. Баасы дагы сонун. Чүнгө билген адамга. Кой дагы сонун. Болду. Экөө 70. Бошотуп калчы, мына да сыргасы бар экен. Койор экен. Опа, талаада жүргөн койлор бекени. Булар жайытта жүргөн экен, неме? Чистотасы жакшы экен, төртөөнүн тең. Көрсөтүп кое берейин бери ак токтуну, кош сатам десеңиз, аны канча деп койдуңуз эле мурункусунда баасын? 32,5 койдум эле. 65 көкөнү койгонмун да. Мына. Бул ушулар да, кыскасы көрүп алыңыздар. Күн батып кетип атат, өңдөрү жакшы экен, куйруктары жакшы. Болгону буларга 1-2 см бой менен. Жок, 2 см бой менен 2 см кулак жетишпейт, анан $1000 кое бересиз кийингилеринде. Тапсаңыз. Так, бери айландырып койчу деди. Ну, токту дагы жакшы эле экен. Дарлар жакшы болуп калды, ким билесең. Ошо лишай деп аттыңыз беле? Лишай эле дарлап койдум, сакайып калды. Мына ак токта. Канчага чейин көтөрүп токтоп калды ушуну? 25ке чейин көтөрдү. Ушундан токто да. Бул пол алганбы, бирок эми азыр барып элдин вкусушуга баратат да өзү. Молочный. Мына молочный. Баярдын энеси береке ушундай. Эки тишпи? Эки тишпи. Бул жана сырттан көрдүм эле. 2 тишти жаңы бузу баштаптыр, а? Муну канча коесуз? 40 000. Болгону кулагы эле бир аз жетишпейт экен, бирок корпус жакшы. Өтө жоо. Негизи мына белдин узундугу жакшы экен. Бул ширактын узундугу, белдин узундугу. Карбонос менен кулактуу кочкор койсо, чен белди узатканча кулакты узартып чоңоюраак болот туугандар. Анан мындай расположение, чистота, эң алыш кыйын куйрук менен чистота. Анан белдин узундугу. Бул кулактуу кочкор кошсо, кулак өзгөрөт. Действительно кулак узарат. Белди анан жүндүн тазалыгын алыш кыйыныраак. Мына аркаңы ширактары чоң токто экен. Канча коем дедиңиз ба? 40. 40 000 болду. Конкретно сатыкка төртөө, мына экөө вариант көрдүңүздөр. Тетиги белоснежка козуну 25ке чейин көтөрүптүр, тим ғой. Лишай болуп айыгыптыр уже. Анан моуну 40 000 деп тишти жаңы жарып атыптыр. Бул менимче былтыркы сентябрдагы окшойт, а? Кечки да. 1 жаш 2 айында тиш жарса, былтыр күзгү. Былтыр жайкы эмес, былтыр күзгү туугандар. Муну азыр качырсаңыздар дагы болот. Болбой калчу болсо эмеге апрелге качырсаңыздар 1,5 жаштан өткөн өтө идеально болот койгонуңуздарчы. Бирок азыр деле боло берсе керек. Анткени 1 жаштан өткөн мезгили 16-18 айдан койсоңуздар жакшыраак болот бирок.